Tokom dolaska Volodimira Zelenskog u Dublin, irska policija je pokrenula hitnu istragu zbog pojave neidentifikovanih dronova u vazdušnom prostoru. Zelenski i njegova supruga Olena sleteli su kasno uveče, a baš u tom trenutku posada irskog patrolnog broda LA William Butler Yeats primetila je nekoliko dronova iznad mora kod Hauta. Dronovi su registrovani uoči predsjedničke posjete, što je odmah izazvalo sumnje u potencijalno bezbednosno ugrožavanje. Specijalna detektivska jedinica Garda, SDU, vodi istragu i sarađuje sa irskim vojskim snagama i međunarodnim partnerima. Taoiseah Michael Martin izjavio je da je posjeta prošla veoma bezbedno, ali da će se ovo pitanje razmatrati na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost. Na pitanje da li iza svega stoji Rusija, Martin je rekao da neće nagađati dok istraga ne bude završena. Incident se uklapa u širi europski trend rasta dron aktivnosti od početka rata u Ukrajini, od baltičkih zemalja do Irske. Ovaj vid tihog izviđanja postaje sve češći izazov za bezbednosne službe.